آج یہ سن کر بہت ہی دکھ ہوا کہ شری پیارے لال رازدان صاحب ہمارے بیچ میں نہیں رہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ پیارے لال رازدان صاحب ایک عظیم ہی شخصیت کے انسان تھے، نہایت ہی شریف اور بہت ہی نرم دل انسان تھے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے آگے آتے تھے، بہت ہی اچھے براڈ کاسٹر رہتے تھے، بہت ہی اچھے ایکٹر تھے، اور ان کا کافی یوگدان رہا ہے کلا کے ناطے سے۔ وہ کلا کیندر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ ریڈیو میں جڑے تھے، ریڈیو میں انہوں نے کافی کام کیا، ان کا کافی یوگدان رہا ہے۔ رازدان صاحب آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اس بات کا بہت ہی دکھ ہے، اور آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے، آپ کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ تازہ رہیں گی۔ بھگوان آپ کو سدگتی دے۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔ جناب پیارے لال رازدان صاحب یس میں ہمیشہ پنہ خاطر استاد گمزور، اگرچہ تمن ست کام کرنک زیادہ موقع میول نہ کی، مگر یوت میں رازدان صٲبس نش ہیوچمت ریڈیو بوز تمن سمجھ یا تہذ کام وچھت پرکھوت، تو تم میری استاد۔ تاز یم وز بہ رازدان صٲب یاد کران مے پن اخ شعر یاد پیوان: کانٛہہ اکھا چھُنہٕ ییٚتہِ مزازن میٲنۍ پٲٹھۍ، مٲرۍ ما سٲری لحاظن میٲنۍ پٲٹھۍ۔ رازدان صٲبس نے سادگی آسہِ، توقیر آسہِ، وفادٲری آسہِ، پیارے لال رازدان ما آسہِ بیٚیہِ تہِ کینٛژن لُکن بنہِ یوٚد۔ رازدان صٲبُن تعلق چھُ ریڈیو کشمیر یُس تمہِ وِزِ اوس تمہِ کِس تتھ دورس سۭتۍ یتھ أسۍ امہِ ادارُک سُنہری دور ونان چھِ پزنہٕ پٲٹھۍ۔ اتہِ ٲسۍ تمہِ وِزِ دِگج ماہر کار لُکھ ٲسۍ، زبردست نامدار لُکھ ٲسۍ، تمن منٛز اوس اکھ ناو پیارے لال رازدان۔ یم نہٕ ونان ٲسۍ کہِ بہٕ کُس چھُس، مگر یِہُنٛد فن، سُہ خوٗبصوٗرت آواز یُس بنیمژٕے ٲس ریڈیو باپتھ، سُہ لوٗبوُن شوٗبوُن اندازِ بیان، بامے سُہ پرٛاگاش پروگرام آسہِ، بامے سُہ ڈراماہن منٛز اداکٲری آسہِ، فیٖچرن منٛز کٲم کرنہِ آسہِ، پیارے لال رازدانن چھِ أسۍ مُتٲثر کٔرمٕتۍ۔ پیارے لال رازدان صٲبٕنۍ آواز چھِ آز تہِ تہٕ یِنہٕ والٮ۪ن صدین دٔہلٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ ریڈیو آل انڈیا ریڈیو چہِ لائبریری منٛز سٲنِس آرکایوزس منٛز محفوٗظ، مگر تِہُنٛد انداز، تِہُنٛد تٲثیٖر، تِہنٛز آواز چھِ مےٚ ہِوٮ۪ن خبر کۭتٮ۪ن شٲگِردن ذہنس منٛز تہِ تہٕ دلس منٛز تہِ محفوٗظ۔ پیارے لال رازدان صٲب اگر کانٛہہ لفظ سمپل تہذ پوٗرٕ شخصیت، یہ نہٕ کینٛہہ بحثیت براڈکاسٹر بلکہ پوٗرٕ شخصیت، پیارے لال رازدان جی ٲسۍ گریٹ۔ نمسکار۔ شری پیارے لال رازدان صٲبُن اچانک پٲٹھۍ سرگوا سپدنُک سماچار چھُ سٮ۪ٹھٕے دُکھد۔ شری رازدان صٲب ٲسۍ بڑٕ مشہوٗر براڈکاسٹر تہٕ سٮ۪ٹھاہ رٕتۍ اِنسان۔ مےٚ چھِ رازدان صٲبس سۭتۍ سٮ۪ٹھٕے زیٖٹھ ایسوسیشن روٗزمٕژ۔ بہٕ تہِ اوسُس کینٛژٕ وقتہٕ خٲطرٕ ریڈیو کشمیرس منٛز بحثیت پروگرام ایگزیکٹو کٲم کران، تہٕ تنَے پٮ۪ٹھ زانان بہٕ رازدان صٲب۔ رازدان صٲب اوس اکھ مطلب سٮ۪ٹھٕے جان، اکھ گوٚو یِہٕنٛز یِم زن زٕ پٔرسنلٹی ہٕنٛدۍ زٕ حصہٕ ٲسۍ، اکھ گوٚو ایز اے پروفیشنل ایز اے براڈکاسٹر، تہٕ ایز اے پروفیشنل پروگرام آفیسر ٲسۍ یِم تیٖتیٛاہ ڈیڈِکیٹڈ کہِ کھالٕے مےٚ باسان ریڈیو کشمیرس منٛز ٲسۍ پتہٕ جان مطلب تِمن دۄہن افسر جان نفر کٲم کران، تہٕ مگر یہِ واز ون آف دی بیسٹ ہاڈ ورکٲرٕس۔ یِم ٲسۍ صُبحنس منٛز
10 بجے پٮ۪ٹھ شامنس 8-9 بجے تام 10 بجے تام کٲم کران لگ بگ پوٗرٕ اوس زن تِمن ریڈیوہٕے پنُن گرٕ تہِ تہٕ دفتر تہِ ڈیڈِکیٹِڈ نفر سٮ۪ٹھاہ محنتی نفر تہٕ کیریرس منٛز یِم زن یِمن 3 سپیشلایزیشن یِتھ زن میانہِ وٕچھنُک تعلق چھُ اکھ ٲسۍ یِم میوٗزک کران میوٗزک اوس یِمن بڑٕ پسنٛد میوٗزک اوس یِمن رگن منٛز میوٗزک اوس بڑٕ جان یِم مطلب یِمن ٲسۍ سٲری آرٹِسٹ ونہِ سٲری کلاکار ونہِ چھکرِ وٲلۍ ٲسۍ یا سولو وٲلۍ ٲسۍ یا آرکیسٹرا وٲلۍ ٲسۍ تِمن سۭتۍ ٲس یِمن ایسوسیشن تہٕ یِم ٲسۍ بڑٕ ڈیڈِکیٹڈلی میوٗزک پروگرام کران فیٖچر ٲسۍ بڑٕ جان کران فیٖچر پروگرام چھِ یِمو واریاہ کٔرمٕتۍ یِم زن سٮ۪ٹھٕے بڑٕ جان خاص کر OBC بیسڈ پروگرامز تہٕ تمہِ علاوٕ پتہٕ ییٚلہِ پران کِشور جی رِٹایر گٔے ریڈیو کشمیٖر منٛزٕ تہٕ تمہِ پتہٕ سمبول یِمو بحیثیت پروڈیوسر ڈراما ہُک چارج تہٕ یِمو کٔرۍ کینٛہہ تِم جان ڈراما پروڈیوس یِمن زن آکاشوانی ایوارڈ تہِ حٲصِل سپٕدۍ یِمن اوس یِہنٛدِس رگس منٛز اوس براڈکاسٹنگ یِہنٛدِس رگس منٛز اوس پروگرام تہٕ یِم ٲسۍ سٮ۪ٹھٕے ڈیڈِکیٹڈ سٮ۪ٹھاہ لۄکچہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ شروٗع کٔرِتھ وٲتۍ پتہٕ یِم ڈپٹی ڈایریکٹر گٔے رِٹایر تہٕ رِٹایرمنٹ پتہٕ خاص کر یِم زن وۄنۍ مایگریشن پتہٕ پوسٹ مایگریشن یِہنٛز یۄس زن زندگی روٗز یِم روٗدۍ گۄڈٕنٮ۪تھ جیٚمِس منٛز واریاہن ؤرین تمہِ پتہٕ آیہِ دِلہِ منٛز وۄنۍ ٲسۍ دِلہِ منٛز مطلب روٗزِتھ تہِ ترٛوو نہٕ یِمو پنُن یہِ شوق یِمن اوس سٮ۪ٹھاہ مطلب یہِ کہِ یِمن اوس باسان کہِ مےٚ منٛز یُس زن کلاکار چھُ کیٛازِ یِم ٲسۍ ڈراما وایِس تہِ جان ڈراماہن منٛز چھِ یِمو پانہٕ تہِ کٲم کٔرمٕژ تہٕ پروڈیوس تہِ چھِ کٔرمٕتۍ تہٕ یِمن اوس باسان کہِ اگر نہٕ بہٕ پنُن یہِ ٹیلنٹ استعمال کرٕ تہٕ یہِ ہسا گژھِ ضایہِ یہِ اوس واریاہ وِزِ ٲسۍ أسۍ ڈسکشن اتھ پٮ۪ٹھ کران تہٕ ییٚتہِ نتیٖجن روٗدۍ یِم ییٚتہِ تہِ ایسوسیٹ آکاشوانی ہٕنٛدسٕے أکِس سیکشنس منٛز روٗدۍ یِم واریاہس ؤرین کٲم کران تمہِ علاوٕ تہِ ایز اے فری لینسر کٔر یِمو واریاہ کٲم مےٚ سۭتۍ کٔر یِمو خاص طور پر اکھ زٕ بجہِ کامہِ کرے أسۍ اکھ بنٲے أسۍ کشمیٖری پروننسیشن لیسنز تِم کٔرۍ یِمو پروڈیوس تِم کٔرۍ یِمو بڑٕ تِم چھِ مطلب تِمن دۄہن ٲسۍ کیسٹ بناوان گۄڈٕنٮ۪تھ 3 کیسٹن مطلب 90 مِنٹس کیسٹن ہٕنٛدۍ 3 آڈیو بنٲے اَسہِ یِم گٔے پتہٕ بنٲے أسۍ تِم CD شیپ منٛز تہِ دوٚیِم کٲم کٔر یِمو پتہٕ مےٚ سۭتۍ اَسہِ بنٲے اردوٗ تلفظ اردوٗ پروننسیشنُک آڈیو بنوو اَسہِ سُہ اوس سُہ تہِ مطلب یِم دۄنوَے چھِ آرگنایزیشنل مطلب گورمنٹ آف انڈیہٕکۍ چھِ اساینمنٹ آسہٕ گۄڈٕنِچ ٲس سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز سُہ چھِ اساینمنٹ دوٚیِم ٲس نیشنل کونسل فار پرموشن آف اردوٗ لینگویجٕچ ایسوسیشن تہٕ یِتھ کٔنۍ روٗد یِہُنٛد تمہِ علاوٕ تہِ ییٚتہِ فری لینسن منٛز واریاہ پروگرام روٗدۍ یِم کران تہٕ ٲخرس تانۍ تہِ ٲسۍ یِم وُنیُک تانۍ تہِ ٲسۍ یِم منٛزٕ منٛزٕ ییٚلہِ تہِ یِمن ییٚلہِ یِمن چانس میلہِ ہے یِم ٲسۍ یہِ پروگرام پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ مطلب وٕچھان ییٚتہِ تِمن چانس میلہِ یِم ٲسۍ کران یِم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ ایکٹِو تہٕ بحثیت اِنسان ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ مایہِ ہٕتۍ یِم ٲسۍ مایہِ بٔرِتھ اِنسان یِم ٲسۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سۭتۍ بڑٕ جان پٲٹھۍ کتھ باتھ کران یِہُنٛد ویوہار اوس بڑٕ سوباو اوس بڑٕ جان دوستانہٕ مایہِ ہُت تہٕ بڑٕ مطلب لایولی یِم زن یِم اچانک پٲٹھۍ یِہُنٛد آز کل یِمن حالاتن منٛز کووِڈ کٮ۪ن حالاتن منٛز گژھُن چھُ سٮ۪ٹھٕے دُکھ دایک تہٕ یِمن مطلب یہِ چھِ بدقٕسمتی اَسہِ سارنٕے ہٕنٛز یِہٕنٛدِ پریوارٕچ کہِ یِمن حالاتن منٛز گٔے یِم سۄرگواس مگر یِم روزن پننیو یُس زن یِہُنٛد دیُت چھُ یُس زن یِہُنٛد کنٹربیوٗشن چھُ ریڈیوہس منٛز یا ریڈیو نٮ۪بر یُس کینٛژھا تہِ یِمو کوٚر براڈکاسٹنگ خٲطرٕ تمہِ خٲطرٕ روزن یِم ہمیشہٕ خٲطرٕ زِندٕ امر تہٕ بہٕ چھُس ونتی کران بھگوانس پرارتھنا کران کہِ یِمن میلہِ یِمن دِنۍ تِم ویشنہٕ بھونس منٛز جاے تہٕ یِم روزن ہمیشہٕ خٲطرٕ سانٮ۪ن دِلن منٛز زِندٕ امر نمسکار رازدان صٲب اچانک گٔے ژھۄپہٕ تہٕ تِم بڑے پننہِ امرتٕچ یاترایہِ پٮ۪ٹھ امرتٕچ یاترا چھِ اکہِ دۄہ سارنٕے کرٕنۍ مگر ییٚمہِ وِزِ کانٛہہ نیران چھُ پتہٕ چھِ یاد تٔمۍ سٕنٛز اَسہِ بالکُل جھکجھوٗرِتھ تراوان بوبن کوٚر مےٚ فون 24مہِ تٲریٖخ وۄنۍ کٔژ دۄہٕے گٔے بھیا ماجہِ ہُنٛد خیالات تھٲیزِ
इतना नबर आसक नेरान पनुन सारनी हुंद ख्याल थो वनकन हसा करो न कुन त किस्मच गलती प्रोटोकॉल कर फॉलो मगर अमी महामारी न्यू अस टोट बोब PL राजान कला केंद्र पे तो माहिर डाइवर्स कलायन मज लेखान एक्टिंग करान तो बे जन तमिस कलीग ब्रॉडकास्टर कलीग तमो यह वोन तम खुद क्या हेक बह वनित मे याद ये अस तमो बच्चन हंद शे बात करे रिकॉर्ड तो तथ मज करो तमो व्यक्ति रोल सह जन गो तम आवाज़ कड़ान चर हज आवाज़ कॉकर सज आवाज़ ब्रेड सज आवाज़ तो क्या वन कोतर सज आवाज़ सच अ ब्यूटिफुल एंड सच अ मतलब टैलेंट तिमन हर किस्म तम बंद गसान ड्रामा खतर तम इफेक्ट्स पाने क्रिएट करान क्या तेलुक ज़मान ती आज डिजिटल ज़मान तम मैनुअलस मज तिथ कमाल करान मैजिक्स करान पंपोश प्रोग्राम 79 मज मे याद लीलाई रिकॉर्ड करम जमिस मज तो तम अलाव तह फीचर्स मगर महान विद्वान तम शास्त्रन हज पकड़ रिचुअल्सन पे ज़बरदस्त अबूर तो मे साथ साथ मार्गदर्शन तरान मोन कोटि कोटि नमन तो विष्णु भवनस में जाय नमस्कार।